Wuici na Uhaguku wa ugitiri mwena wa Oi-Ngarua kaunti ya Laikipia uhanite tari mutugo ubatie ni gwitikirika. Muingi muno yukiuga ati gutire muthenya uri watuka utari na ciiko cia mahiu kwaiyo. Kutoka nje usiku hasa ikifika saa 1 kuna uoga, wanakuwa wakichelewa shuleni kufika nyumbani wanaogopa. Walimu pia katika eneo hili wanaogopa kuenda shuleni mapema asubuhi ama kurudi nyumbani jioni sana. Siku hizi hata mama baada kutafuta kuni ama kuchota maji inakuwa ni shida. Hamwe na matura maria makoretwo magomerwo ni Uhaguku na njira nene ni Kamweji, Mirima Tatu, Matueku, Wangachi na Bogoini, kuri aici a mahiu aria makoretwo methaite na meciria mamagithitie thayu ona thengi wa gukorwo kuri na maabitha a ugitiri kuma ruhonge-ini rwa GSU, STU na borithi. Kuri andu maingatirwo ruwi na bunduki mecii marithagia migunda na bunduki. Taru he mutumia urathukire meciria gwake kwaingirirwo ni arume 7 menyiteire bunduki cia AK47 na ona thutha wa riria andu acio mambire gucoka riria aramonire ringi no kuruga ararugire meciria. Muingi muno uyu ugite ati ekinae makoretwo makimatharikira nginya mathaini ma muthenya birigici kwa muhiano muthenya wa ira hindi igongona-ini ria mathiko ria Joyfrey Muriithi Ndegwa mwena wa Milimani. Ekinae ni marabunjire nyumba imwe mwena ucio na maraiya indo citiganite. Wanatembea ovyo wakibeba hizo bunduki. Ithuĩ twĩ guoya-ini, jirani yakwa my immediate neighbor ni arathamire na arathamire ni undu gwake kurokirwo abe akoretwo maita meri. Ria mbere erirwo agerie kwaria hanini na ciana ciake. Ngui yake tondu ari na ngui yari njega muno yoragirwo na ni anyaririe andu acio tondu tuonire ni haitikangite kindu ta thakame no nawe matigire mamiuraga na magithie. Muingi na atongoria guku ni makumithite ciiko cia wikinae na riu makiuria thirikari gwikia mituki na gutithiriria gucokereria ugitiri. We are demanding that tunataka ofisi kuu ya OCPD iletwe Oi-Ngarua. Sababu sisi tulitokea kuchagua Jubilee government kama siafu. Kiria tungiuria thirikari ni hathara yo twathire ni turenda irĩhi ritu. Tithire twina guo wa mundu no ni kihoto gitu turihwo kiria gitukonie. Ihinda-ini riu ni murite maabitha mbirarũ matumo mwena ucio niguo kung'ethanĩra na ekinae acio. Tupewa PD hapa na pia hata Kenya Defence Forces tutewe camp hapa iwe area hii, sababu ng'ombe sina pande hii hapa juu kuna mteremko, hata askari wao wenyewe hawezi teremka. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Ketwo Njeri wa Gitau.